U toku prve promo ture predviđen je obilazak najatraktivnijih turističkih mesta na Potisju. Cilj je unapređivanje zajedničke turističke ponude u prekograničnom regionu, kao i povećanje broja poseta prirodnim i kulturnim turističkim destinacijama u regionu Tise. U okviru ovog projekta je urađena i strategija za unapređenje i razvoj turizma Potisja, u okviru koje su koncizno navedeni, dakle koraci koje je potrebno realizovati kako bi se unapredila turistička ponuda Potisja i sa srpske i sa mađarske strane. Akcenat je posebno stavljen na jedinstvenim turističkim proizvodima. Naime, u prethodnom periodu Srbija, to jest Vojvodina, je imala atraktivne turističke proizvode, međutim nedovoljno promovisane. Ugostitelji smatraju da se u turizmu u Potisju može živjeti jer imaju šta da ponude posetiocima. Bilo da su to istorijske znamenitosti, industrijska nasleđa, wellness i spa centri, banje, etno kuće, kao i autentična gastronomija. Naša ustanova, pored medicinske rehabilitacije, bavi se i samim zdravstvenim turizmom. U ponudi naše ustanove jesu jedan mini beodan, što znači da neki oporavak, brzi oporavak od 4 do 5 dana. Takođe imamo i beo vikende, takođe to zdravstveni vikend ili imamo i same rekreativne vikende. Sve je to krenulo, nešto smo počeli ovde, ali još nemamo toliko para da nastavimo. I ima tu puno da se vidi, ali još za turizam je malo rano još. Ali bit će. Ukupna vrednost projekta iznosi oko 250.000 evra, od čega je većinski deo finansiran od strane Evropske unije, a ostatak sredstava obezbedio je Pokrajinski sekretarijat za finansije.